Антон бүгін чорапчы луғығар оптик түміктенен өрілі ағағылыта болана аста. Тылы чорапчыта коллега бар. Анна Семеноваға беребін. Үтө кехенен бүгүн чурапчулугар магистральный оптоволокно линиятын үлетин тардыгыта түмүктенен өрүлө харылдыгыта болла. Улуска оптоволокно 2014 сылтан саглан кийбите. Ол курдук аспыт сылгадылы улус 16 нехелегер оптоволокно линията кийбите үт боллана, быйыл бүтехик мырыла бехөлеге холбанан улус 17 нехелеге сүйүз бырыгын интернетке холбанна. Бу жохун үле чурапчулугун жахалтатын онна Ростелеком компания ыкса үлелехилерин түмүгер ситихилинне. Улус сүрбет хинчаттан такса олохтоого телтелер бөңөнөн туханан үлага хамнаска цифровой экономикага, технологической инновационный сайдыга улахан кардыларынан болууга. Барта 500 километр усталак линия устранение цифрового неравенства федеральной программы черчетинен тардылынна. Мантан салгы өссө улус нехилектергер жупон ситиминкиллериге үле барара буланнанар. Бүтеһи бөһөлөк битен мырыла нехилеген бу кемнерге холбан битерди бит. Оны билен туран чурапчылыктыра бу китбит линияны табатык туханыктыра түркөн скоростта интернетке IPTV бар каналларга онтон да Ростелеком атын слугаларын колбануктыра ден эренебит. Бу курдук чурапчылууга аныгы үйететимингетте билге хардыгылан түрген интернетнен барын электрин каттыян олуктоктор үйрүлөрү үгүз. Чурапчыттан корреспондент Анна Семенова.